ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 25 феврали соли 2024 1000 рубл 118 сомониай. ирӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кулук, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Фархор, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Шоҳмансур. хулоса навор беҳад навори ҷолиб шид баҳри шумо шид. заминои фурӯшӣ ҳам аз шаҳри Душанбе бениҳоят арзон шид бачаҳо. навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. имо WhatsApp барои реклама мондагӣ муроҷиат кунед бачаҳо. хона, замин, мошин, квартира, техника ва аппарат ҳамин чизе ки барои фурӯши реклама дорем роишин рекламаш мекунем. качесвара баланд карда монед, навора бо диққат гӯш кунед. имконият ёфта ҳамин навори мода лайк бизанем бачаҳо. дар комментария ҳатман нависен аз кадом маркаи хонаҳо заминош мода маъқуле пешон мекунем. подписатсия кунем бачаҳо. подписатсия навори чоткара қабул мекунем. эълон аз сар мегӯям, шумо тамошо кунед. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем бардор азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания Ака Исломҷон дар город Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо WhatsApp-и холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ ҳам WhatsApp занг бизанен, регистратсия мекунанд. дани баъзаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Саудо ТВ бо арзон мекунам бачаҳо. марамат занг дада бипурсен ша, кортона осон мекунам. Саудо ТВ якам эълон аз сар мекунад. хонаи фурӯшӣ якам дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор деҳаи Давлатобод меган. нархша 180 000 сомонӣ мега. бо савдо ҳам дорад. 3 комната, 7 сотиқ замин масоҳат дорад. агароти калон дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳам ҳастай. проекти хона фасон, чойлоби ангур кардагӣ, хонаҳои замонавӣ яъне ки ремонтҳои фасони хушрӯ кардагӣ. хулоса барои зиндагӣ кардан тайёрай. касе мехара марамат. хоб калидор дорад. об ҳастай. дар ҳавли наздикиш мактаб, духтурхона, масҷид ҳаст. дӯстон ҳамин хонада чизе мебинен мегираш, фақат кондитсионера намегира. тамом. касе мехара марамат занг бизанен, кондитсионер места дигар чизои хонара меган мегирем. хоб ҳамаи чиза хона хулоса қонуну қоидааш қатъӣ кардаган. иншоота дидесен дар рӯи экрани худотон. маълумоти пурраша метавонен занг бизанен бигирен. гирди хона маҳкам кардагӣ бо дарвозаи фасони хушрӯ. занг бизада маъқул боша бигираш. ин хел хона камай. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Ваҳдат. бачаҳое ки дар Ваҳдат ҳастен ак тамошо кунед. деҳаи Одилӣ меган. кӯчаи Тоқзор. нархош 200 000 сомонӣ. нашоти нархош бо муомила мекунед. занг мезанед. рақамҳои 81 41 41 83 WhatsApp дорад. занг зада маслиҳат кунед. 4 комната, 8 сотиқ замин масоҳат дорад. об светам дорад. занг зада муомила кунед. масҷид ҳаст, магазин ҳаст. бозор ҳастай камтар дурай мегане ки хулоса ҳастай дар наздикиш. мардум дар гирду вана зиндагӣ дора. масоҳати хона калони хушрӯ. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. эълони зурай. касе ки мақсад нигоҳ кунед, хайр мекунем, тамошо кунед. ассалому алайкум мардуми Ҳисор, ман хона мегирам мега аренда ёки квартира боша мешавам мега квартира боша. чанд сум боша фарқ надорад, фақат айдарони райони Ҳисор боша мешавам мега. зангм база рақамҳои +7 952 WhatsApp май ёки 952 охираш 45 телефони дастӣ мегирам. занг бизанен. чанд сум боша бачаҳо мегира. касе ки дора марамат занг бизана биспораш. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулук ҳастай. кӯчаи хати роҳ меган. хона иборат аз 9 сотиқ замин, 3 комната, фасон комнатаҳо кардагӣ. нархош 200 000 сомонӣ. рақамҳои телефон 988 ёки WhatsApp 887 охираш 1818. занг мезанен, муомила мекунен, маъқул боша бигирен. абои хона фасон яъне ки кондитсионер дора. телевизору фасон задагӣ. ҳоҷатхона ҳамом ҳастай. канализатсия дорад. кухни дора. боз барои хонаҳои далши мега бо фундаментам рехтагӣ тайёрай. об свет дора. хулоса документош 100%. ремонти хонаи намихел дидесен дӯстон. ҳайба дигар чӣ тамом мефорад. 200 000 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунед мардуми Кулук.
بسیاری بچه در کامنتر می نویسند که خانه های ارزان مونکه همیارا میمونیم بچه دیگه که نمیویم باور میکنین همه قیمتی بده. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی هستی که در ناحیه دوستی دهه بیشتوت میگن. ده خانگاه 8 سوتیق زمین مساحت، یک تا کلیدور هم داره. در نزدش مغازین، مسجد و بازار کلان. رزن سیره بازار کلان بچه 5 کیلومتر دوره. بانیای درونی داره، اوغیل خانه، مرغ خانه دارد، آب سویت هم دارد. نرخش 110,000 سومونی. معامله خوب هم داره. واتساپ موندگیم رقمش +7 991 زنگ زده معامله کنید دوستان. حتما در کامنتر نویسین که سعوداتی و پیش لایک ها را بجقین بچه‌ها. همین کانال ما را پادپیسات ساکنین باور کنین اگر خیلی خانه های ارزان حرکت میکنیم بیایم برشون پیشنهاد بکنیم. چون حالت های میشوه خیلی سروش نمیغلطه خانه ماشین زمینو فروش نمیگذاریم. اکی یک شانس برش ما با فکر نکنیم که ما پروسه به خاطر پیشرفت کلانش برای خودش گفته سای این خیلی نه بچه‌ها. میگذاریم به ششم خانه فروشی. زمین فروشی در شهر دوشنبه. با دقت گوش کنین. طرفای پاورات ایرپورت پیش مکتبی 39 4 سوتیق زمین هستی. از روی کلان تقریبا 700 متر دورتر. مشروطه های 15 35 5 18 8 16 میگذره دوستان. داکیومنتش 100% آب سویت پستیانی. نرخش یک تا هسته 4 سوتیخه 250,000 سوم میگن. یک تا هسته 2 سوتیخه 130,000 میگن. کدامش معقوله دوستان میتونین زنگ بزنین برین بخرین. شهر دوشنبه پاورات ایرپورت. رقم های تلفن یکی واتساپ آخرش 26 زنگ زنین. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. کوارتیر فروشی. بچه‌ای که کوارتیر خواسین کوارتیر هم نوار کردیم برای شما. شهر خوجان میرین روز اگه دوشنبه دا باشین تاکسی و دناسو سایکان جا میشنین پریاموی کتیک میره طرفای شهر خوجان میاس کامبینان میره میفروی 260,000 سوم میگیری میره دا همیرا میخری. سه کامناتا کوارتیر دو اتاژه 80 متری کوادراتی هستی. رقمای 928 رقمای تلفنشون. شهر بختر شهر دوشنبه باباجان غفوروف امو طرفو دوستان. خب طرفی ستالینسکی پاسیولوگ میگه کروگی میاس کامبینات راهی اوچی خلاچی دوخ اتاژ نو کوارتیرا دسته. خیلی بچه ها زنگ بزنین معقول شید بگیرین شا. میگذاریم به هشتم خانه فروشی. نوار به حد روزه بودی خط گوش کنین. خانه فروشی در ناحیه رودکی حسن آباد میگه همون طرفو دوستان. این نگاه کن یک تا ورمینکا برداشتگان اگه به خاطر داکیومنت کردنش بسیار بچه‌ها زمین میگن. این نگاه کنین گیردش محکم حجت به محکم کردن نیست دوستان. زنگ بزن بخر 140,000 سوم میگیرین پروژه میکنین فسان کرده خونتون رو میبردارین زندگی کردن میگردین. یک کامناتا 6 سوتیق زمین مساحت دارد. رقمای 905 48 00 50 زنگ بزنین بگیریم. این خیلی زمینا خیلی خونه ها ماشینا هم هستن در نواری بعد نه ماشین میمونیم. فقط سعودو تیوی حرکت میکنه برای هم تماشاگران پیشنهاد بکنم کانال ما به حد کانال معرفت نو که بچه‌ها میدونم دستگیری میکنین پادپیسات میکنین باور دارم همتون حرکت کردن نواری جولی میکنین. نوحه رودکی پاسیولکا حسن آباد میگه خونه ایراهی کلان 300 متر دوره. هم قرار دوره 6 سوتیق زمین ستروش نفروشی گیردش محکم مرامت زنگ بزنین. میگذاریم بنده هم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در ناحیه وخش طرفای وخش میریم اکا سوخوز وخش میگن 95,000 سومونی ای دوستان عزیز. کسانی که زبان ازبکی میدونه 95 میگیسون بچه ها. خانه فروشی 5 کامناتا 6 سوتیق زمین مساحت دارد. رقمای 902 زنگ بزنین مصلحت کنین. خانه فروشی در سوخوز بخش داکیومنت داره با سودا میشوه 95,000 کمتر با سودا هم میکنه میگن. معامله کنین نرخ تغییری بگیره بگیرین زندگی کرده. بگردین بچه‌ها.
یا سوال بچو چندم لایک زدین در کامنتاری حتما نویسین که ما لایکی 500 زدم، لایکی 30 زدم، لایکی 1 زدم، یا که لایک نزدم نمیزنم، یا که هوزی میزنم. حتما نویسین پروسه دم میگیره. میدونین میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر کلوب. انا با کلوب مییم، اما طرفای سومونی اگه که جدا باشه سود معلومات نگرفتیم. 155,000 سومونی این همی خانه دوستان. 5 کامناته 11 سوتیق زمین مساحت دارد. رقمای 985 65 16 51 در زنگ زنین، معامله کنین، خانه تیار دیگه کنین اکر. میدونین فقط زندگی میکنین دوستان عزیز. 155,000 سومونی. وقت فکر میکنین نظر به خانه های دیگر کمتر ارزان تر است. مسئولیت کننده آدرس را پر کرده بگیرنده، رقمای 985 زنگ بزننده برین بگیرین. بعدم بچه‌ای که مقصد خونه میخرن کو اکوتون، اپوتون، خلاهاتون، دوداروتون، همین کانال سیلکش، همین ویدیو را سیلکش رویش کنین، بگین همینجا خونه ارزان هست بچه‌ها دا تماشا کنن بگیرن شب. میگذاریم به 11 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر کلوب چوک تیمور میگن انا هموجا دوستان. 218,000 سومونی، 4 کامناته 6 سوتیق زمین مساحت دارد. رقمای 919 رقمای تلفنشون. در داخلش بانیت دارد، ویراند کدگی، خوب کتی، جای نشست و پدوال هم دارد. مساحت 6 سوتیق زمین مساحت. درختان میوه دهنده هم دارد، چویابی انگور هم دارد، آب سوید هم دارد. دیگه چی میفوره دوستان؟ میتونین زنگ بزنین برین بگیرین. 4 کامناته 6 سوتیق زمین مساحت. اگر که 2 نفر باشین اکاودار میتونین 3 سوتیقی تقسیم کننده زنی را وادارنده زندگی کنین بچه. بعدا گفتم اونم بچه کسانی که خانه فروش هستین کو نفرایی که خانه خر هستن شما را میگه خانه تون میخرم، اول زلاک بگیرین بعدا اجرتش کنین بچه. کسانی که خانه خر هستین خویش های همتون پدواری نکنین مردم. 12 خانه فروشی. خانه فروشی در شهر دشنبه دوستان، شهر دشنبه دهه دریابود. نرخش 500,000 سومونی میگه. بو سودو هم داره. دیتاژه 4 کامناته 4 سوتیق زمین مساحت. رقمای 907 03 92 91 زنگ بزنین مسئولیت کنین. هر یک خانه را بچه رقماش هم میگیم که شتابی مقصد پیرپوتی نکننده همین رقمای خودش را زنگ بزنین، چون که بسیاری بچه هم را نگاه نمیکنن مود زنگ میزنن. میدونین پستی چیمتفه محله دریابود میگه خانه عبارت از 204 در خانه کلان 4 سوتیق زمین مساحت دارد. زنگ بزنین معقول شده بگیرین دوستان عزیز. همین خانه ها همین مقصد زمینایی که میغلطه حرکت میکنیم که نوار کنیم چوت که کچ اسپینی کننده بعدشون پیشنهاد کنین شما تماشا کنین بگیرین. هیچ نباشه در حق انشاءالله دعا میکنین. دعا هم کاری خوبه بچه‌ها. حق ما دا فقط دعا کنین، پیشروی ما را بخواین، شما دا خانه های زور میمونیم. نمرای ما برای رکلام کردن ماشین، زمین، خانه، کوارتیر، تکنیک، آپارات کمپانی باشه روش رکلامش میکنیم. رقمای 931 07 99 97 واتساپ ما ایمو تلگرام ما بچه‌ها. زنگ بزنین روی کنین رکلام بکنیم.